саламатсыздар, құрметті Роза Жахан қазағымын жобасының көрермендері. Бүгін кезекті қонағымыз Түркияның Анкара қаласындағы Қажы Байрам университетінің профессоры, түркітану ғылыми зерттеу орталығының директоры, біздің алаш танушы ретінде танылып жүрген ғалым, профессор Хулия Касапоğlu Шеңгілханды бүгін бізбен бірге сұхбатта көретін боламыз. Әрине, Роза Жахан қазағымен жобасы әлемнің әр елінде қазақ қандастарымен жолығатын бағдарлама. Бүгін ерекше қонақ, қазақтың мүддесіне, қазақтың халқы үшін, халқының оянуына өзінің үлесін қосып жүрген ғалым ретінде, қазақ тілін білетін, қазақтың тілін білу деген қазақтың мүддесіне бір үлесін қосып жүрген кісі ретінде біз бүгін қонағымызды шақырайық эфирімізге. Саламатсыз ба? Роза ханым, сәлем, қалайсыз? Рахмет. Сізді көргенімізге өте қуаныштамыз. Ben de өте қуаныштымын. Сізге көп рахмет. Сізге де үлкен рахмет. Осындай үлкен жалпы әлемнің әр түкпіріндегі қазақтармен кезігетін осы жобада сізді көру біз үшін де үлкен қуаныш. Өйткені алаш танушы ретінде, ғалым ретінде, әлемнің әр еліндегі қазақтарға өзіңіздің жаңағы ғылыми зерттеулеріңізбен тағы бір жаңағы бүгінде Міржақыптың оян қазағымен ояндырып жүрген қазақ ретінде біз бүгін сізді бір қандас ретінде қабылдап бүгін қонаққа шақырып отырмыз. Өте қуаныштамыз. Siz Polonya'dasınız ya? Evet, Polonya'da тұрамыз. Polşa'da neçe жыл болды? Polşa'da тұрғанымызға бір 11-12 жылдай болды. Ой, рахмет. Қайсы қаладансыз? Варшава қаласында. Жоқ, сіз Қазақстандан қайсы қалада туылғансыз? Мен Монғолияда туылғам негізі. Бірақ Монғолияның қазағымын. Қуаныштымын, өте. Мен де Қызылордалық қазақпын. Білеміз, сізде Қызылорданың қазақ екенсіз. Маған сұрасаңыз, сізде із қалтырған қайсы қала? Әрине, Алматыны жақсы көрем, жасыл қала, мәдениет центрі орталығы Астана, бірақ бұл Қызылорда өте, мен қуанышымын Қызылордағы көргенімге, таза Қырғызшаның, қазақтардың қонақ жайлығының орталығы деп айтам. Рухани Астана мен үшін Қызылорда. Рухани Астана. Қызылордалық достарға, Алматылық, Астаналық, Маңғыстау, Атырау бәрінде болдым. Қызылжар, Қарағанда, Монғолияның қазақтарына шын жүректен алғысымды білдірем. Ya siz айтсаңыз, жаһан қазақтары мен Роза ханым жаһан қазақтарымен сөйлесуде, әңгімеде мен Twitter'da жаздым. Мені жаһан қазағы қарындас деп атаған Роза ханымға шын жүректен алғысымды білдіремін. Рахмет сізге. Мен үшін қуаныш. Біз үшін де сізді 2 жыл бұрын осы Түркияның ТРТ хабарынан көріп, осы түрк халықтарына, түрк бауырларымызға осы алаш туралы айтқан әңгімелеріңізді естіп, Міржақыптың оян қазағы тек қана қазақтарды емес бүкіл түрк халықтарын оятуға үлкен септігі тигенін айтып өткенсіз. Сондықтан мен де сізді іздеген едім. Осы хабардан кейін осы кісіден әңгіме естуде біз үшін үлкен қуаныш болар деп. Сізді көргенімізге енді осы жобамызға қатыстыру нәсіп болған үшін мен де өте қуаныштымын. Мен де Құдайға шүкір сізмен. Құшақтадым сізді алыстан. Сізді үлкен құшақпен, жалпы қазақтың, әлемнің әр жеріндегі қазақтың атынан біз үлкен құшақпен сізді бүгін жобамызда құшақтап отырмыз деп есептеңіз. Енді жалпы енді біз жобамыз бойынша уақыттың шектеулігіне байланысты алғашқы жаңағы сұрағымыздан бастасақ, мен негізі сіз айттыңыз Міржақыпты, Мағжанды
bilginiz gelse Алаш Орданы tanımay, оларды біле алмайсыз дедіңіз. Сондықтан осы Алаш Орда туралы сіздің көзіңізбен, сіздің сөзіңізбен бір тағы да бір қысқаша естіп қалсақ деп ойлаймын. Ya, Roza Hanım, men осы bugün Alaş Adebiyet Tanrışı Aygül Ismakova apayga şın yürekten algısımdı bildiremin. Onun Alaş Adebiyet Tanrığı kitaplarымен tanış bolgandan keyin Alaş adebiyetini жақсы bilip kaldım. Bu tavessizlikten keyin Kazak eli tavessizliğin, egemenliğin algandan keyin Kazak elinin sana sezimi, ult etetin, dini, tili bir tinde öz kalpına kelip жатыр. Burun, kene sökmetten burun, osı baylanıstar boldu. Misal şun Gaspıralı, bu Kırım Tatar ziyalısı Gaspıralı'nı aytsak, Gaspıralı osı 19. asırdın basından, akırından 20. asırın basına deyin İdil Ural'da ve Batı Türkistan'da, misal şun birinciden Kazakistan'da bu galımdardı, eldi, jedidizm turalı oygatkan galım. Osu kezde Türk galımları, Türk ziyalıları, Kazak ziyalıları, Kırgız ziyalıları, Türkiye ziyalıları gezitler, jurnallar arkalı birbirin жақсы түсінетін. Kene sökmetten keyin bul baylanız жоқ bolup sanaldı. Hazır tavessizlikten keyin Kazaklar öz ataların, misal için Alaş ziyalıların, Alaş gayretgerlerin janadan jastar, erekşe aytsam jastar janadan ürünüge hazır hareket kılar. Biz de tavessizlikten keyin nege kene sökmet ruhsat etmedi tavessizlikte keyin deyin Kazaklardın öz Kazak eli de biz Türkiye halkları da Alaş ziyalıları turalı ürünüge bizden mümkünşülüğümüz bolmay kaldı. Hazır tavessizlikten keyin sizge de bizge de ak yol açıldı. Biz bu oşsuz... Yani Alaş'tың кезінде neni biz üzüp aldık. Cibimiz үлкен bir arqanды üzüp aldık. Yani tarihi байланысты üzüp algan халықпыз yani. Тек қана Türk халықтарының арасында емес, өзіміздің қазақтардың арасында да осы байланысты үзіп алдық Алаштың. Қазір сіз осыған жаңағы өзіңіздің үлесіңізді қосып жүрсіз. Шет елдегі қандас ретінде, түрк бауыр ретінде осыған үлесіңізді қосып жүрсіз ғой. Сондықтан өте маңызды. Janadan baylanısты salıp oturamız. Baylanıs üzüldü. Şar kezinde, Bolşevik kezinde osu baylanıslar boldu. Alaş adebiyeti, bay adebiyet, Mir Jakub Dulatoğlu, Mağjan Jumabay, Ahmet Baytursun, Halil Dosmuhamedov, Kemenger, Koşka Kemengeroğlu, berini sanasak köp galım var. Osu kezde bay adebiyet boldu. Birak kene sökmet kezinde Kazaktın öz balaları da osu baylanıstı, köre almadı, üzülüp ketti baylanıslar. Türkü halklarının da baylanısı üzülüp ketti. Biz tavessizlikten keyin 29. yılda osu Alaş adebiyetini ürün alabız. Misal üçün Alihan Bökeyhan'dın, men Alihan Bökeyhan dep aytkanda yüregim avrıydı Alihan Bökeyhan. Atatürk siyaktı Alihan Bökeyhan. Kalay ziyalı Alihan Bökeyhan'dın zerttevlerini okuganda akıldı, ne desen var yani Mir Jakub, Ahmet Baytursun, Mağjan Jumabay osu Alihan Bökeyhan 150. Yılı tuğanına oray Mereytoyu'nda biz Türkiye'de biz Gazi Üniversitesi'nde jinalıs uyumdastırdık. Alaş'tın 100. yılına oray jinalıs boldu. Mağjan'dın 125. yılına oray bayla jinalıs boldu. Bu jinalıslar, bu konferensiyalar
Kazakistan'da da uyumdastırıldı. Hazır biz jana bilip kalamız. Okuganda Mirjakıp'tın Oyan ölenin okuganda Mirjakıp 1913 yılı yok 1909'da çıkan Oyan Kazak kitabında yazıladı. Oyan öleni Oyan Kazak bu 1 Şubat Oyan Kazak kitabının basında 1909 yılda yazıp bükül olsuz jurnallar, gezitler arkalı bizden tavessizlik akınımız Mehmet Akif Ersoy, biz onun da hazır bugün kaçıs bolğan günü, keşe kaçıs bolğan güneydi. Mehmet Akif Mirjakıp'tan aser alıp osı Uyan ölenin yazan. Misal için Şığız Türkistanlık akındar Oyan ölenleri yazgan. Özbek akındar. Осы туралы siz жаздыңыз ғой, осы Міржақыптың Оян қазақ деген өлеңі арқылы тек қана қазақ деген оятқан жоқ, Міржақып бүкіл түрк әлемін оятты деп жаздыңыз ғой. Алғашқы осы өлеңді жазған жаңағы Міржақып, одан кейін Мемет Акif, басқа жаңағы Әзербайжан, Ұйғыр халықтарында да осы Оян басталды дедіңіз. Ya Oyan Kazak köter bastı, ötküzmey karanlıda beker jastı, jerketti din naşarlap, hal harap bop, kazağım endi jatu jaramastı dep aytты. Sözlerde karasak metaforlar var, öte mıhtı metaforlar var. Oyan köter bastı, Kazak kozgalız kezeninde azatlık yok, til yok, din yok. Beri bizdi ultu urtetetin din, til, madaniyat, desturlar, salt desturlardan beri ketse halık yok bolup ketedi. Til ketse halık bolmaydı. O sana aytadı, köter bastı. Ötküzmey karanlıda beker jastı. Sen karanlıdasın deydi. Karangı degen simbol. Karangı degen neni bizge түсіндіреді? Tavelsiz emezsin sen, azat emezsin, egemen emezsin. Karangıda, ötküzmey karangıda beker jastı sen, jastını karangıda ötküzmey. Jerketti deydi, jerketti degen nege olsa kezde Kenes hükmetten burun da kezinde Kazaklardın toprak baylığı, jer baylığı Oruslarga berilgen edi. Osun aytadı, jer ketti deydi. Sen jerini toprağında korga, jer ketedi deydi. Din naşarlap deydi. Din naşarlap degen, din naşarlap ketedi, yok bolup ketedi deydi. Bir eldin el boluğu için til, din en manızlısı. Hal harap bolup deydi. Hal harap şimdi deydi, boldu. Kazağım endi jatu jaramazdı. Jat degen, jatu degen, oyan degen bu simbol. Oturma deydi. Tur. Koldan kelgendi jasa deydi. Osu bizim ultluk akınımız, tavessizlik akınımız Mehmet Akif Ersoy. Baksana kim boynu bükük ağlayan. Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için, artık ölüm uykularından uyan. Uyan deydi. Oygan. Oyan Kazak, uyan Türk. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Sen neşe yıl boldu. Sen uhtay alasın, uhtaysın. Oyan. Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnedin er yurdunu baştan başa, sen bir kere kımıldanmadın. Senin toprağını beri üstünden keşip gitti. Sen uhtaysın, olgana albaysın dedi. 1915 yılı. Şığız Türkistan'da Abdülhalik Uygur, ey pekir Uygur, oygan, uykun yeter, sende mal yok. Endi ketse can keter, bu yıkıdın kutkızmısan özünni, senin halin xeter, halin xeter. Bərine karasak Mirjakıp'tın oy pikiri var. Mirjakıp'tın
Яғни 1909-жылы Міржақып жазды, одан кейін Мемет Акif, одан кейін жаңағы Ұйғырдағы қандасымыз солай келіп барлық түрк халықтарын оятқан, яғни. Ya, osu öte manızdı. Biz tavessizlikten keyin Mirjakıp'tan ölenlerine jetip, ölenleri men, bizden ölenler men, Şığız Türkistan ölenleri men, Batı Türkistan ölenleri men salыстırıp bu baylanıstardı köre alamız. Osu tavessizlikten oldu. Arine. Bilay. Bası yükerek o yağlılar aldığında, Mirjakıp'tan aldığında. Arine. Öte керемет, интернетimiz кішкене сәл нелеу болып тұр, босаңсып қатты. Жарайды. Қазір. Сіз тағы бір сұхбатыңызды айтып жаттыңыз, осы жаңағы біз ақысын беруіміз керек, хақын бермеміз лазым. Яғни Алашорда жаңағы тек қана қазақтың ғана тәуелсіздік емес, бүкіл түрік халықтарының алдындағы лидер болып тәуелсіздікті алғаш алған. Дауыс естілмей тұр ма? Ya, келер дауысыңыз. Сіздің осындай бір сұхбатыңыз бар еді, тағы да бір. Алашорда тек қана қазақтардың ғана тәуелсіздігі үшін күрескен жоқ, барлық түрік халықтардың тәуелсіздігі үшін күресті дедіңіз. Одан кейін жалпы қазір түрік халықтары алғашқы тәуелсіздік алған ел Әзербайжан деп біледі, бірақ шын мәнінде ақысын беруіміз керек. Қысқа уақыт болса да қазақ бірінші түрік халықтарының ішінде осы Алашорда бірінші тәуелсіздік алған ел деп айттыңыз. Arina, men bunu Roza Hanım bütün konferansiyalarımda aytam, Türk halkları işinde tavessizliğin alğan, tavessiz Respublika, Cumhuriyet salğan birinci Azerbaycan dep aytıladı. 1918 yılı Azerbaycan Cumhuriyeti, birak nege osı Cumhuriyet nege ilgilikti bolğan, 5 yıl ömür sürgen osu Respublika, Azerbaycan Respublikası 1918 yılda 4 yıl bulur kerek, 22'ge deyin osu. Birak men aytam, burundan burun Alaşorda nege 1905 yılı Alaş Partiyası salındı, Alaş Partiyası uyumdastırıldı. Ondan keyin 1917 yılı Alaşorda hükümeti jarıyalandı dep aytsak bola mı? Jarıyalandı. Hükümeti kuruldu, nege jarıyalandı. Alihan Bökehan osu Alaşorda hükümetinin, devletinin başçısı, köz başçısı boldu. Birak bu Cumhuriyet Kazak'tan Türkistan'da men aytam tavessiz birinci Cumhuriyet Azerbaycan'dan da burun Alaşorda Cumhuriyeti, Alaşorda Devleti kuruldu. 3 yıl, 20 yılga deyin birak ruhsat etmedi nege Bolşevik kezinde, Stalin kezinde osu Alaşorda Devleti köp ömür sürmedi, 3 yıldan burun nege jok bolup ketti. Osu sebepti Alaşorda aytılmaydı, birak jastarga Alaşordan ayt gerek. Birinci Alaşorda, ikinci Azerbaycan, üçüncü bizden hazır kurulgan Türkiye Cumhuriyeti. Birinciden Alaşordan'ı aytu gerek. Alihan Bökeyhan köp halkın Kazak elinin işinden çıkan aristokrat birak. Osıl Alaş ziyalılarına karasak beri aristokrat. Bilimli adamlar. Osılay aristokratlar hazır yok. Ben aytsam bu durus aytu gerek. Yok hazır olay, solay aristokratlar.
Яғни түрк халықтарының алдында да бір құрбандыққа кеткенде осы жаңағы Австрияға мен осы Европаға келгенде алғашқы келген елім Австрия болды. Сол елде келген кезде түрк бауырлар көп болды сол жақта. Солармен кезігіп сөйлесіп, басында түркше білмейтін едім. Олар түркше бірдеңелер түсіндіруге тырысады, қимылмен сөйлесіп, кейін сол түсінісе бастадық, өйткені тіл жақын болғандықтан тез үйреністік бір-бірімізге. Сол кісілер айтты, қазақ, біз түріктер еркектердің ең жаңағы ер жүректерін біз қазақ еркегі деп айтамыз деді. Ер жүрек сондай қайратты азаматтар болса, түріктер біз ондай еркектерді ер жүрек қазақ деп атаймыз деді. Сонда осы жаңағы тарихтың осындай нені түрік халықтары, жаңағы түрік бауырларымыз әлдеқайда жақсырақ білетіндігінен болып тұр ма деп ойладым. Мен сабақтарымда да айтама, Алихан Бөкейхан тек ғана Қазақстандан емес, осы ниет, мақсат, осы мақсатта еді бәрі. Тек ғана Қазақстандан емес, бүкіл Түркістан халықтарының, onun ішінде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар. Неге? Олардың ішінде Өзбек, Қырғыз зиялылары да болды. Misal үшін Қырғыздардан Қасым Тыныстанов onun ішінде болды. Tek ғана Қазақстан емес, бүкіл Түркі халықтарының тәуелсіздігі үшін күрес қылды. Elim, öz Türkiye elim deyip, halkım deyip, jerim deyip, toprağım deyip, özlerin kurban kılgan ziyalılar. Men Kazak'ta aytganda, men Kazak tilinde aytay Mağjan, jarık görmey jatsan da uzak kentilim, taza, ötkür, küçtü, teren kentilim, taralgan Türkiye balaların bavrına, ak kolun men tartalarsın sen tilim deydi. Bu Kazak tili degen öleninde. Gördünüz mü? Osı şumakta mesajlar kalay Mağjan'dan. Mağjan, jönekey yazmadı osıl öleninde. Nege yazdı? Jastarga surayım men. Surak koyam Kazak jastarına. Mağjan, Kazak tili degen ölenin nege yazdı? Misal için Tatar galımı, Tatar ziyalısı Abdullah Tukay Tuğan tilim ölenin nege yazdı? Uygur akındarı til, Tuğan tilim ölenlerin nege yazdı? Türkistan akındarına karasak til turalı da ölenler var. Birincisi Mağjan'dın öleni. Men birinci kezekte koysam Mağjan'dın öleni koyam. Olsa kitabına karasak ötemanızdı Kazak tili degen öleni. Vaktimiz var ya? Var. Bak. Küş kemidi, aybındı tukladı, keşe batır bugün korkak buğadı. Yerikke umutulgan, uşkur janı kisende, kan soğungan, jürek solğun soğadı. Ne aytadı 4. şumağında? Jarık körmey jatsan da uzak kentilim, taza teren ötkür küştü kentilim, tarağan Türkiye balaların bavrına ak kulun men tartalarsın sentilim. Nege yazdı? Aytayın sizge. Osı kezde Kazak tilinin kurmeti, Kazak tilinin kundalığı, dengeyi öte tömen edi Kazak tilinin dengeyi. Kene sökmet kezinde de tömen bolmadı mı? Men kene sökmet kezinden tavessizlikin birinci ayında Kazakistan'a barganda Kazak jastları Kazak tilinde söylege uyaladı. Kırgız jastları da solay. Kendi öz tilderin söylegende uyalatın edi. Жаңегі siz айтқандай Алашорданың жаңегі зиялыларын ана ұқсап қырып тастады. Бір елдің жаңегі басын лидерлерін кесіп жоғалтып салған кезде ол халық сондай бір тоқырауға ұшырады. Одан кейін қорқыту, жаңегі тарихтағы әртүрлі жаңегі идеология, әртүрлі жаңегі басқыдар, осының бәрінің әсері жаңегі
халыкты осындай күйгө кечирди. Ягни өзүн жаңеги алашты сиз айтасыз, жаңеги оян казак деп Миржакып оятып кеткен казакты кайтадан Совет үкіметі кеп кайтадан уйкуга жаткызып кетти. Уйкуга жаткызып кетти. Осыдан кейін кайтадан енді қазір тәуелсіздіктен кейін кайтадан бір оянуу үстүндөгү бір калк. Biz de uykuğa jattık. Türkiye Cumhuriyeti tavessiz oldu o kezde. Misal üçün 1900 biz 29 Karaşa, Kazan Karaşa, 29 Karaşa 1923 yılı. 29 Ekim 1923. Biz tavessizlik aldık. 23'te Kazak eli Alaşorda hükümeti yok bolup ketdi 20'da. 23. yılı kalay avır azap tarttı. Mağjan айтпай mı? Біздің Çanakkale ұлттық соғысымызға, қозғалысымызға жазған өлеңінде алыста авыр азап шеккен баврым. Камаған, қалай камаған? Камаған қалың жавдың арасында көл кылып көздің жасын аққан баврым deydi. Karanızca en akırkı şumağında bavrım sen ocakta men bucakta kaygıdan kan jutamız bizden atka layık mı kul bolup turu kel keteyik Altayga atamıraz altın takka dedi. Gördünüz mü? Osu kezde bizim 1919 yılda yazgan Mağjan osu ölenini. Biz 1918 yılı birinci Birinci Dünya Savaşı, Cahan Soğuğu кезinde biz düşmanın ortasında kaldık. Greklerden, Ağılşınlardan, derinin ortasında biz soğusta kaldık. Osu kezde köp adam kayıtsız boldu, askerlerimiz şehit boldu. Mağjan osu 1919 yılda Kazakistan'dan ün berip bizge ne dedi? Bavrım sen ocakta men bucakta. Gördünüz mü? Alaşorda'nın yok bolup ketken yılı 1919 yılda. O da kaygı tartadı. Mağjan da, Alaş aydınları da, ziyaları da kaygı tartadı. Ama Mağjan öleninde bunu uğundurat. Sen ocakta men bucakta. İkimiz de kaygıdan kan jutamız dedi. Bizden atka kalay karanızçı bilge kagan siyaktı. Bizden atka layık mı kul bolup turu? Bizden atımızga, Türk atına, Kazak atına kul bolup oturmak layık emes dedi. Kelketeyik Altay atamraz altın taka. Nege Altay? Biz Altay'dan çıktık. Türk kalıklarının beri Altay'dan çıktı. Kelketeyik Altay'a. Bizden ata jurtumuz Altay dedi. Gördünüz mü? Boz, bekar жазылмаған алыстағы бауырыма. Мағжан өз кайгысы. Яғни сол кездегі түрк халықтарының бауырмалдығы, бір-бірімен қарым-қатынасының сондай тығыз байланыста болғанын көрсетеді ғой. Ya, осы tığız байланысты Mağjan осы öleninde көрсетті. Biz de kaygıdamız, siz de kaygıdamız. Biz sizin canınızdamız. Altayga baramız, biz kul bolmayımız, biz bir elimizdeydi. Jastарға unduru kerek. Tilde de solay. Kazak tilinin tömen, dengeyi tömen bolğanın körüp osu kezde 20-cı yıllarda ne dedi? Birak Kazak tilinin baylığını da aytıp Kazak tili solay til dedi. Til baylığı köp, bay til dünya yüzüne taralgan Türkiye balaların bağrına ak kolu men tarta alatın til dedi. Kalay tartmadı mı bizde? Ben Kazak tilinde söylөгөндө yüregim kalay yüregim жақсы болып кетеді. Men kuvanamın Kazak tilinde söylөгөндө. Kazak tili nege? Bu bekar emez. Nege tartaladı? Siz bilesiz. Hazır bizi tındağandarga da biz düşündürüp koyayık. Men doktora Kızılorda'nın doktoralarına Kazak tili ve edebiyatı doktorantlarına sabah okuyumun doktora sabahı. O sabahlarda aytam. Kazak tilini
Orhun eskertkişleri jadigerleri men salыстырганда, Uygur jadigerleri men salыстырганда, Kutubilik men salыстырганда, Karahanet, Harezm, Kıpşak eskertkişleri men salыстырганда Kazak tili osu eskertkişlerge en yakın til. Biz Batıska kelip, biz Batıska köşüp tilden alыстап kettik. Tilimizдің негізінен алыстап кеттік. Бірақ қазақ тілі осы топырақтарға, тілдің шыққан топырақтарында, ата топырақтарында қалып, қазақ тілі шырайын жоғалтпаған, яғни. Қазақ тілі өз шырайын жоғалтпаған тілден бір. Ya жоғалтпаған. Fonetikаны жоғалтпаған, морфологияны жоғалтпаған, söz байлығын жоғалтпаған. Kutubilikte okuğanda sizden studentler, doktorantar tan kalıp oturadı. Oy bizden tilimizge kalay jakın ekeni kazır köredi. Kene sökmet kezinde o sıjastarga tildin kalay jakını ekendigi körsetilmedi, ruhsat etilmedi. Kazır köredi jastar. Kutubiliktin tili bizden tilimiz. Ya Mağjan olsa Kazak tilinde bunu aytadı. Bekar yazılmagan olsa ölende. Bekar yazılmagan. Mağjan bärin bilip şunun aytkanda Kazaklar Orus tilinin de dengeyini joğartkan el. Oruslardın ziyalılar, Kazaklardın ziyalıları Orus tilini de Oruslardan жақсы сөйлеген зиялылар, жақсы біледі. Өйткені қоғам соған жетеледі. Яғни орыс тілін қаншалықты жоғары деңгейде білсе, сол қоғамда сол өзін алып қалу, өзінің несін көрсетіп қалу, сөзінің өтуіне мүмкіндік жасайтын тіл болды. Ал қазір енді тәуелсіздіктен кейін біз тек қана жаңағы идеологиямен ғана күреспей, тіліміздің де қайтып сақталуына, қайтадан оралуына әлі күнге дейін күрес келе жатқан. Жаңағы кеңес үкіметі бірнеше жыл емес, 100 жылға жақын уақытпен ұйықтатып тастаған бір тілімізді. Бірақ енді жаңағы Құдайға шүкір, жаңеге сіздің айтып отқан Міржақыптың өлеңдері, Мағжанның өлеңдері бізді қайтадан бір оятуға септігін тигізіп жатыр қазіргі. Ya, öte manızdı, kundu нәрселер бұлар. Men tildin tağdırı, Roza Hanım, eldin tağdırı, kalıktın tağdırı. Bu dünya yüzünde bulay. Ben Germaniyada buldum til meselesi turalı. Berlin'de, Freie Üniversitesi'nde. Bu Barbara Kellner Heinkelemen jumus jasadım, okudum. Olay tadı. Kırgız kitabında var. Tildin tağdırı, eldin tağdırı. Bizde de solay. Til bolmasa el bolmaydı. Kazır. Nege kene sökmet, tilge, alfavitge, politika jasadı, sayasat jasadı. Bir elde yok kılını kalasanız, jogatayın deseniz, ol eldin tilinden, jane alfavitinden bastav gerek. Bir elde yok kılı için, birinci til, ikinci alfavit. Mine, osıған байланысты сіздің де бір алфавиттің жаңағы ауысуы халықтардың, ұлттардың жаңағы бөлінуіне септігін тигізді деген бір мақалаңыз болды. Осы жақында ғана шыққан. Осы алфавит жаңағы түрік халықтарының тағдырында үлкен жаңағы трагедияға әкеліп жатқан осы алфавиттің көптеп өзгеруі деп айттыңыз. Осыған байланысты недесіз? Ya, men daim aytam Rus eli, Sovyet Soyuzu, kene sökmet öte iyigelikte alfavit yani til, bu jazuf tili, literaturni yazıkta öte iyigelikte, politikası öte iyigelikte politika. Bu bizden Avuzeki tilimizde nege Türki halklarının beri 20. asırdan basına deyin Şahatay tilinde, Türki tilde jazatın edi. Birbirinin sünnetin edi. Kene sökmetten keyin osu baylanıslar til, Avuzeki til, jazuh tili, adebi til boğandan keyin baylanıs üzülüp gitti.
til, Şağatay tilinin ornuna ne oldu? Kazak tili, Kırgız tili, beri adebi til bolup kaldı. Bu arine Kazak adebiyeti öte bay adebiyet. Yani Kazak adebiyetinin baylığına söz yok. Kırgızmen salыстırganda Kazak, Uygur, Özbek adebiyeti bay adebiyetler. Bizim Türk adebiyeti siyaktı. Alfabet degende alfabet baylanıştı yok kılatın en birinci birinci meselelerden biri tilmen alfabet. Biz kene sökmetten burun, misal üçün biz 20-cı asırın basına deyin bükül Türkü halıkları Arap grafikası men yazdı. İslam dinine ötkenden keyin, İslam dininin kabul algandan keyin 9-cu asırdan bastap 20-cı asırga deyin 10 yıl biz Arap hariplerine negizdelgen Arap grafikasını koldandık. Misal üçün Kutlubilik'te, Divanı Türki Tilder Divanı'nda, Hibetül Hakkayık'ta, Harezm, Kıpşak, Çağatay esketkiçlerinde 20. asırda bizim bu baylanısımız biz Latin grafikasını öttük. 20. yılı Bakü'de uyumdastırılgan Bakü Türkologiya Kurultayı'nda jinalısında bütün Türkü halıkları Arap grafikasından keyin birge Latin grafikasına ötünü kabuldadı. Biz Azerbaycan 27. yılı öttü. Biz 28. yılı sizler bütün Türkistan halıkları 29. yılı ötüp 10 yıl 39. yılga deyin Latin grafikasını koldandı. Birak bu Sovyet kene sökmetke tin maksatına sakes kelmegenine sakes gelmedi. Ne boldu? O yıldan keyin Stalin hükmetinde, Stalin hükmeti kezinde bütün Türkiye halıkları Latin grafikasından toktatıp bitirip Kirilge negizlerken Kiril grafikasını öttü. Baylanısımız arine baylanıs alfabet turalda til alfabet tilimiz oksas. Tilimiz oksas bolgandıktan biz alfabetmen birbirimizden ajrasıp kettik alfabetmen. Hazır nege Kırgız Kazaktın Uygurdun köp sözleri ortak. Bizmen de ortak. Biraz biz hazır mesele biz emez Türkü halıkları. Biraz bir söz başka grafikalar men yazıldı. Başka simvollar men yazıldı. K degende misal üçün Kazır degende Kırgız K men yazdı. Kazak kuyruklu nege şu altında nege diakriti gibi men yazdı. Bu arine alfabet negizinde ajrasıp gittik. Kazır ki Latin grafikasını ötkende de o salt jalgasıp ketedi. Biz öğrenip kaldık salttı. Hazır Latin grafikasını ötkende de bütün Türkü halıkları başka grafikaları öttü. Misal için Azerbaycan başka grafika öttü. Türkmen başka grafika, Özbek başka grafika. En akıllı Kazakistan hazır 25. yılga deyin grafikalardı. Sınap koldanadı. En mümkün Junusbek Alimxan Junusbek ağaydın grafikası öte manızdı, öte durus grafika bizge yakın Bakü kurultayında kullanılgan grafika. Mümkün olsa grafika ötsek birbirimizi jaksı teren süne alamız. Grafika öte manızdı Latin grafikası. Birak ayırmalar var hazır. Bu мен де осыған байланысты мына Варшава университетінде Қазақстанның латын алфавитіне көшуі туралы зерттеу жүргіздім. Сол кезде осы алфавиттің біздің елімізге қаншалықты зиян келтіргені. Бізде қаншама 42 әріп біздің Ахмет Байтұрсыновтың жасап кеткен 26 негізгі қазақ тілінің табиғатына келетін осы алфавитті өзгертіп қаншама керексіз әріптердің қосылуымен біздің санамызды да қаншалықты улап кеткенін байқадық. Енді латын алфавитіне көшу қазіргі жағдайда кішкене тоқырап тұрған жағдай бар.
Бірақ енді үмітімізбен осы жалғасын табады деп үміттенеміз. Ал әрине жаңағы түрк халықтарының да сол недегі Бакудегі жиында да осы сөйлеп жатқанда жаңағы несін оригинал жаңағы Ахмет Байтұрсыновтың жалпы түрк халықтарындағы жаңағы зиялылардың сол Бакудегі құрылтайында сөйлеген сөздерінде осы алфавиттің қаншалықты маңызды екенін көруге болады. Осы алфавитке көшудің жаңағы осыны сәтті жүріп кеткені үшін кеңес үкіметі осыдан қорқытты. Осы жаңағы латын алфавитіне көшкенде өте сәтті жүріп кеткендіктен осыдан қорқып, осыны қайтадан өзгертіп, жаңағы кириллге көшірді. Сол кезде де осы Ахмет Байтұрсыновтың айтып жатқан сөзінде мына түрк халқы жалпы түрк елдеріне атау Осман деп қазіргі түрк бауырларымыздың аты Османдар деп солай атап жатқанын көрдім. Қазір сол түрк халықтарының осы атауын аман есен сақтап, Анадолу елінде өзінің жаңағы биік бір түрк елі деп Европа мен Азияның ортасында бір өзімізді жаңа тәуелсіздік алғанда бізге қазақ елі тәуелсіздік алғанда алғашқы болып құттықтап Тұрғыт Озалдың біз сіздің бауырыңызбыз дегені мысалы ол біз үшін үлкен бір сезім тудырады. Қазір бір бүйрегіміздің бұрылып қандай бір не болса да соған жақындауға тырысады. Бірақ әлі күнге дейін географиямыздың қиындығына байланысты бір жағымызда Қытай, бір жағымызда Ресейдің ортасында болғандықтан географиялық қиындық жаңеге соның да әсерінен қазір тілдік проблема, жалпы мына алфавиттің проблемасы өте көп. Бірақ жастарға сенемін, мен жастарға сенемін деген жаңағы Мағжанның өлеңдері қазіргі жастардың жас халық ретінде осы қазақтың жаңағы батыр әйелдерінің қазір біздің нүфусті халықтың санын арттыру үшін қаншама еңбек жасап жатқанын өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз. Қызылордаға барғанда сол елдегі қазақ әйелдерінің қиыншылыққа қарамастан, экономикалық, қаржылық жағынан қиындыққа қарамастан осыны қалай басқарып, қалай жаңағы бір жағынан экономикалық, бір жағынан саясатты қиындықтарға, қоғамның қиындықтарына қарамастан осы халықтың санын өсіруге әйелдердің де үлесі әлі батырлық сияқты қазақ әйелдерінің. Siz ayttınız ғой geografiya, bir söz var. Geografiya tağdır. Adamın tağdırı geografiya. Biz hazır Osmanlı bolup, bu topraklarda geografiyada oturduk, tavessiz bolup, hiç kimge karamayımız biz. Tavessiz elimiz. Arine Kazakistan'da tavessiz. Ayttınız ғой, Kıtay var bir jakta Ressey var. Kalay tavessiz bolayın dese, Kıtay men, Ressey men nege körşi bolu öte kıyın. Men de kabuldayım. Öte kıyın. Men Kazak elinin halkının işinde jürgen adamım. Misal üçün men Kazakistan'a barganda Türkiye'den hiç kim benim kezdesüvüm kelmeydi. Men aytam. Bu benim maksatıma saykes gelmeydi. Men Kazakistan elimden jasap, süylüp, oturuğa geldim. Mağa Türkiye'nin kereği yok. Halkın işine girsem, ben halkın işinde jürgen adamım. Roza Hanım. Kazak dastarxonuna oturup Kazaklar tamak işken, kalay tamak işse men solay tamak işen. Nege? Menin atalarım da solay tamak işti. Men Türkiye'nin şığız jağınanmın, bandıkmın. Şığızga karasanız Kazakistan men salt desturlarımız öte oksas. Menin çoğun nege ülken ejelerim, atalarım
kazaklar siyaktı ömür sürdü. Men kazaklardan dastargonunda kazaklar siyaktı tamak işem. Kazaklar siyaktı süylüyüm. Men kazak eli siyaktı jasayım Kazakistanda. Bu men için ülken kuvanız. Men bu şın yürekten jasayım men. Bu yapmacık ne? Suni Kazakça aytkanda? Jasandılık. Ha? Jasandılık. Emes bu. Şın yürekten jasayım men. Kuvanam men, kuvanam. Öte kuvanıştımı. Men halkın işinde jürgende, jastardın işinde jürgende, jastardın oy pikiri, bizden oy pikirimiz siyaktı. Türk halklarının baylanışları turalı. Birak bu en manızlısı sayasat. Eldi bastargandardın sayasatının da bulay boluğu gerek. Kazakistan'ın bugünkü sayasatı arine jaksı. Birak Kazakistan'da Rus halkının sanı osu sayasatka kedergi boladı. Arine buluş. Misal için Kızılordaga ketsem, Kızılordaga barsam, Kızılorda'da eldin sanı Kazaklar 90% Kazak var Kızılorda'da. 10% Orus var. Kızılorda'daki Oruslar eldin sanı az bolganda el basiyedi. Köp sanga basiyedi. Osu Oruslar Kazak tilinde jaksı bilet söyleydi. Birak Astana'ya barsam, Almatı'ya barsam Oruslar bir söz Kazak sözü aytpaydı. Orus dilinde. Misal Astana, nege Astana kalıktın, nege Kazakistan'ın Astanası boldu, Nursultan. Eldin Rus elinin sanı köp Nursultan'da. Osu sebepte Astana boldu, osu yerlerde, osu kalalarda Kazakların sanını artırı gerek, arin artırı gerek. Bu elde bastargandın sayasatının da bizden oy pikirimizdeki bu eldin baylanısı turalı oy pikirlerimizge sakes kelü gerek bilmeyim hazır bu sayasat arine. Dil jağınan da, alfabet jağınan da, salt destur jağınan da men mümkün keleşekte bolaşakta bizim baylanışlarımızdan men nege örkendep ketü oylayım. Gülden ketüvünü oylayım. Jastarga aytayın degen, menimşe jastar jaksı jolda, ak jolda. Jastardın, bizdeki jastarda Kazak tiline ürenüge köpü negeleri var. Köpü Kazak tilini ürününü kalagan köp studentim var benim, köp doktorantım var. Kazaklarda Türk tilin ürengen köp jas var. Men jastarga arine senemin. Marjandın jastarga senemin öleni de bükül Türkistan'dağı akındarga jol aşkan. Misal için Atatürk ne dedi? Benim bükül ümitim jastarda dedi. Atatürk. Atatürk'ün sözü var. Ne söz? Nakıl sözlerden. Atatürk'ün benim ümitim jastarda. Marjandın jastarga senemin ölenindeki siyaktı. Jastardın eldi, tildi, salttı, destürdü bilip bularda turmuska asruvu gerek. Arıstanday aybattı, jolbarısтай kayrattı, kıranday güçlü kanattı, men jastarga senemin dedi. Arıstanday aybattı jastık, kıranday güçlü jastık. Ne dedi? Közlerinde jalım var, sözlerinde jalım var, közlerinde ot oynar. Jannan kımbat olarga ar, men jastarga senemin. Ar namus degen ne mağjandın? Vatan, otan ar namus. Otan namusu gerek. Otan namusu jandan da kımbattı bolu gerek dedi Marjan. Arine, bizde Ziya Gökalp degen ziyalımız var, kaçsız bolgan. Ziya Gökalp ne deydi? Birincisi adamga otan namusu gerek. İkincisi meslek nege jumus namusu gerek. Üçüncüsü ot bası namusu gerek. Birinci otan namusu. Mağjanda aytan. Candan kımbat olarga ar, men jastarga senin. Ya. Tağı din
turalı da mesajları var Marjan'dın. Alaş aybındı uranı, kasiyetli Kur'an'ı, alaştın olar kurbanı, men jastarga senemin. Aybındı uran alaş. Alaş degen uran, öte nege mukaddes uran, alaş uranı. Alaş halkı. Ben Kazak halkı demeyim, alaş halkı deyim. Alaştın olar kurbanı, el üçün kurban bolu kerekteydi. Otan üçün, el üçün, men bulay jastarga. Eli üçün, otanı üçün, dini üçün, tili üçün kurban bolgan jastarga senemin dedi. Kazak atı men aytmadım, Kazak atı eski at bir bu Egypt Kıpşak esketkiçlerinde ötet Kazak adı. Kazak adı. Siz ayttınız mı? Kazak degen bizde de var. Küçtü adamga, misal üçün ayelinin sözün tilini albagan adamga Kazak deyimiz biz. Ayelin tilin albagan adamga. Ayelin tilini daim almak gerek arayine. Ayel derdim makul sözü bolsa tilin alıp gerek. Biraz makul olmasa almak gerek. Kazak sözü bizde de var. Kazak sözünün mağnasına Kazak elinin karakteri Kazak atının mağnasına saykes kelgen karakteri var Kazak halkının. Ayelleri de solay, erkekleri de solay. Kazak halkı onay til almagan halk. Tağda yürüyen halk, tındamagan, tavessizlik üçün ölgen halk Kazak halkı. Alihan Bökey Hanslaysı yaptı. Tavessizlik. Yani osuna байланысты мына Kazak деген атаудың өзүнүн ар түрлүү зерттөөлөрү болду. Мисалы, жаңеги Радловдун айтууна караганда бул жаңеги элсиз, жерсиз, анау мынау деп былай кичкене башкача зерттеген да. Казирги түрк калымдарынын зерттөөүндө айтат, эр жүрөк, кайратты деген мағынадарга келетинин айтып жатты осы. Ол да Радлов саясаты. Kıpşak esketkiçlerine karasak Kazak elsiz yurtsuz emez tek ana. Ya. Maceracı, tavessizlik üçün, bas iğmegen. Tavessizlik üçün, azat jürgen adam Kazak. Elsiz yurtsuz emez. Bu da Radlov sayası. Radlov'un әңгімесі. Mağnasın tömendetip aytkan. Elsiz yurtsuz bar birak negizinde Zeki Velidi Togan yazdı, Peter Golden yazdı, Kıpşak esketişlerinde tavda jürüp azatlık üçün küresken bas iğmegen. Er jürek halk dep. Er jürek halk. Tındamagan. Misal üçün Ebel Hayır Han. Тәуелсіздік үшін, яғни ешкімді тыңдамаған халық. Оның да бір жаңеги Алаш Ордадан да көрүүгө болот. Одан кийин мына бери келсек, мына желтоқсан окуйгасынын өзү канчама жаңеги bunun dalili болып келет. Ya Kaşgarlı Aytat Kazak eli Hazar denizinin jagasında sol tüstükte Hazar denizinin sol tüstüğünde Oğuzlar ve Kıpşaklar körüşü buldu. O sujerde birge ömür sürdü. Kazak eli neçinci asır 14. asırda 15. asırdan ortalarında 1450 yıllarda Ebulhayır Han'a Basimegen Canıbek Jane Kereyhan Basimedi. Ya osular Kazak halkı atı olsa 15. asırdan ortalarında koldanuğa bastadı. Ebulhayır Han'a basimegen küres kılgan Canıbek Jane Kereyhanlar arkalı bastadı. Kazak halkı Jetsu'a bardı. Kazak eli solay ortağa çıktı maydanğa çıktı Kazak eli. Osu tarıhtan keyin Kazak halkı Kazak atı koldanğa bastadı. Men Radovka kosulmayımın.
Radlovka kosılmayman. Bizde batında solay endi sol Radlovдың endi türkологияның bir atасы ретінде соның сөзінің солай болуының себебі де мына саяси жаңағы советтік үкіметтің де салдарынан келген болып шықты. Енді қазір енді қазақ атауының да дұрыс келуі, дұрыс жаңағы тануының өзі, өз атын адам дұрыс тануының өзі өте маңызды екенін байқадым. Ben sizge Kıpçak eskertkişlerinde yazdılar. İcet Kıpçak eskertkiş boyunca da ben jumus yazsayım. Olsa yerde Kazak atı bulay ötmeydi. 13. asırda. Ya 13. asırda o Altın Ordanın кезінде de ерекше tanıtıp кеткен жаңағы Моңғолдың құпия шежіресі деген Шыңғысхан туралы кітаптарда да сол қазақтың атауын ерекше көрсетіп кеткен. Сондықтан әлі біздің жаңағы ғылыми зерттеулер, осы қазақ туралы зерттеулердің де әлі халыққа дұрыс бағытта жетпеуінің де себептері әлі бар. Бірақ жаңағы көш жүре түзеледі дейді, өзінің жаңағы уақытымен барлығы tanıladın шығар деп ойлаймыз. Ya Roza Hanım, Arine Radlovka bizim karızımız köp Türkologiya boyunca Türk halkları Turalı, Jasağan, Жазған, embekleri boyunca karızımız köp. Birak Radlov'un bir sözlerinde de sayasat var. Bunu da siz ayttınız, bilir gerek. Kazak atı boyunca misal için. Togan'da okusak, Peter Golden'de okusak, Kıpçak eskertkişlerini okusak, Kazak atın bu negatif mağnada jersiz, jurtsuz degen mağnada emas. Bu jersiz, jurtsuz degen arine olsa kezde tavda jürgen. Biz de tavda jürdük. Oğuz halkı Türkistan'da köşme halk boldu. Tavda jürdü, jerde jürdü. Ya bir kaladı. Arine biz de olsa jersiz, jurtsuz bulduk. Olsa mağnada arine aytsak jersiz, jurtsuz. Biz de jersiz, jurtsuz bulduk. Birak şın mağnasını aytkanda basимеген, til almagan. Сол ана жаңағы Австриядағы түрк бауырларымыздың айтқаны сол ғой. Қазақ еркегі деп біз осында ер жүрек ешкімге бас имеген сондай елді, сондай еркектерімізге қазақ еркегі деп атаймыз деп сөйтіп жатқанда, соның да астарында жаңағы түрк жаңағы тәуелсіздікті ерте алғанның пайдасы, тәуелсіздікті ерте мойындап осыған үлкен жұмыстардың атқарылғанның арқасы деп ойлаймын. Сіздерде де жаңағы Түркияда да қаншама жаңағы қиындықтардан өтті. Сол Чанакара соғысынан кейін, тәуелсіздікті алғаннан кейін тілдегі саясаттың өзінде мен ескі бір түрк әдебиеттерін оқыған кезде итальян сөздерімен аралас кеткен, француз сөздерімен араласқан соншама көп жаңағы әдебиеттердің, соның бәрін тазалап, бүгінде мысалы таза бір түрк әдебиетін қалыптастырып, түрк тілін жаңағы бүгінгі күнде таза қалпында бір өзінің бір тәуелсіз елдің тілі ретінде бүгінгі ұрпаққа жеткізді. Біз де сол күнге жетеміз деген үміттемін. Алла нәсіп етсе, жас халықпыз, бәріне көніп, бәрінде ерте оянатын да мүмкіндік бар деп ойлаймын. Өйткені қазіргі қазақ қоғамы өте жас. Неге десеңіз, жаңағы балаларының саны көп, жастарының саны көп. Сондықтан айдын жаңағы мына Варшава университетіндегі түрколог профессордар айтады, қазақ елінің болашағы айдын деп, түркологтар солай айтады. Burası aytadı. Şokan'ın aldığında da bugün eski alıp basıyımız gerek. Kazak modern edebiyetinin Kur'an Şokan Velikanıp İbray Altınsar'ın Abay lirikalık, Abay men lirika kelgen, biraz
negizinde şokan men İbray Altınsarı şokan aytpaymy. Öte manızdı söz, öte kundu söz men har daim aytam. Halıktın meline kelip örkendep ötüvü işin en aldı men bilim men azattık gerek dedi. Azattık ben bilim gerek dedi. Kajet dedi. Halıktın öz kemeline kelip en aldı halıktın öz kemeline kelip örkendep ötüvü işin en aldı men azattık ben bilim kajetteydi. Gılım ordası Almat Adağı Gılım ordasının aldığında şokandın aldığında osu sözdü okup men yüreğim ağrıdı. Aldığında sürütüm var. Osu sözdün mağnasına jetip men ardayım aytam. Ne aytam? Birinciden bükül Türkü halıklarının işin azattık men bilim kajet. Bilim azattık bolmasa bilim bolmaydı. Azattık bolmasa til bolmaydı. Din bolmaydı. Salt destur bolmaydı. Bilim bolmaydı. Azattık bolmasa. Şokan ne dedi? En birincisi azattık. İki söz ayttı. Azattık ben bilim kajetteydi. Azattık bolmasa belgili жаңгы убакытта жаңгы рухун ояндырмаган калкка берген билимдин өзү суук билим болуп турган. Mustafa Omar Jalil агамыздын айтканы жаңгы суук билим деп айтты ғой. Сол сыяктуу билимдин де жаңгы адамдын рухуна сиңетин билим бар, жай гана алып өтө салатын билим бар болуптур. Ruhuna sinetin bilim gerek. Sinetin. Hazır Mustafa Öner bu Kıpşak menin kolegam Erip'tesi Mustafa Öner katısıdır. Roza Hanım sizi tanıştırıp koyayın. Hazır Roza Mizanbay Hanım'a. Rahmet Mustafa'ya. Osu sebepti bizden Türk halklarının jaslarına osunu ondurumuz gerek. Bizge azattıktı bizden жалғастыруымыз керек. Egemenliğimizde, azattığımızda жалғастыруымız gerek. Ne arqılı жалғастырамыз? Bilim arqılı. Bilim bolmasa azatlık bolmaydı. Ол bilimnin de жаңеге ruhqa singen bilim bol gerek deysiz ғой. Ruhqa singen bilim. Jönekey bilim emez, kurgak bilim emez. Ruhqa singen bilim. Til öğrenip, ağışın, Nemet tilin, köp tili öğrenip, Türkü tillerini öğrenip, ruhqa singen bilim gerek. Bizim Türkü halklarının bilimmen dünya yüzünde özümüzü körsetüğümüz gerek. Jastardan karızı köp, men jastarga senemin. Şunu aytpam. Үлкен рахмет осындай мен жастарға сенемін деген сөзбен жалпы түрк елдерінің бауырмалдығын көрсеттіңіз. Біздің жоғалтып алған, үзіп алған жаңағы лидерлеріміздің қайтадан оянуына, бүгінгі жастардың оянуына үлкен себеп болатын әдемі бір ғылыми жағынан өзіңіз түсіндіріп, осы біздің көрермендерімізге өзіңіздің ғылыми тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет. Мен де көп рахмет айтам жастарға. Mağjan, Alaş ziyalıların, o aristokratları tardı, Alaş ziyalıların okulları gerek, karız jastarga. Mağjan, Mirjakıb, Ahmet Baytursun, Kenes Hökmet'teki kezindeki akındardı da jas okup gerek. Muhtar Avezov'da, misal üçün Juban Moldagaliydi, men Jubandın, men kazakpın, men ölüp, men tirilgen ölen okuğanda yüreğim ağrıydı. Özümde kazak sezip turam. Şunu aytam Roza Hanım. Men bekar menin Kazakistan'dan men Kazakistan'da köp buldum. Men bilim üçün, el üçün, yurt üçün ne jassam bilim üçün жазам. Başka da kütetin eş nerse yok men üçün. Sizden olsa konferensiya meni şakırganınızga öte kuvanıştımın. Rahmet sizge. Sizde var Polşa'dan Kazak eline, Kazak yerine, Kazak yurtuna
Mongoliyanın Kazak aruvu retinde hizmet kılasız. Sizge köp rahmet. Роза ханым. Мен де үлкен алғысымды білдіремін. Біздің жаңағы айтқанымдай жаһандағы қазақтардың бірі ретінде, біз қандасымыз ретінде сізді қабылдаймыз. Siz Аман Cahan сау болыңыз. kayıttınız beni, kabul aldım. Bizim үшін үлкен құрмет болды осындай ғылыми тәжірибеңізді бөлісіп. Бізді тағы бір Міржақыппен бірі ояндырдыңыз. Мағжанмен қайтадан үміт бердіңіз. Алаш Ордамен қайтадан біздің жоғалғанымызды түгендеді деп ойлаймын. Сондықтан үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Еңбегіңіз жана берсін. Елімізді жалпы түрік халықтарының осындай алға басқан үлкен жаңағы білімдерін қайтадан ұрпаққа жалғап жүре беріңіз. Sağ болыңыз. Ya жарқыраймыз Türk халықтары. Бірге жарқыраймыз. Amin inşallah. İnşallah сол күнге жетіп тағы да кезігеміз деп үміттенемін. Аман есен болыңыз. Sizde Роза ханым. Rahmet sizge. Sağ болыңыз. Sağ olunuz.